Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi uma ngabe usamosha kuleli khasi-ke ungaphumi ungalicindezelanga ibhathini elibovu laphana ku-subscribe-ke. Akubizi imali, kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli udaba engilethele lona-ke namhlanje luthi-ke sekuvele-ke insizwa laphana-ke umhlaziyi lapha ku-TikTok edumile-ke. Ihlaziya ingoma kaGatsheni, ithi-ke ifisa ingoma kaGatsheni engathi inganyuka ngama-views ize ifice ingoma kakhuzani umjolo ifice idlule. Kodwa-ke angifuni ukuthi vezwa ngami, ngidlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke le ndoda ikhuluma. Sekucela kuwe laphana-ke ukuthi ungene ema-comment section futhi ubhale ukuthi ucabangani ngalo lolu daba uma usuyizwile le kliphu-ke, bese ungakhohlwa nokucindezela ibhathini ibomvu subscribe-ke. Akubizi imali, kumahhala ukusho nesenti-ke elimnyama leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Uyabona nje sibali isifiso sami sinye vo ukuthi lama-views wakho ekhuphe ngesivinini efike kugudluze leya ngoma okungasuke lapha ku-5 million kuyona le ngoma le noPeto okuthiwa umjolo lo. Naye le ngoma le enyanyisayo yasicasula nje eSouth Africa. Asiyifuni le ngoma, asiyifuni nokwangempela futhi asiyifuni. Noyithandayo unamanga akekho, ngisho umuntu owayecula, ngisho umuntu owayebhala leya ngoma akayifuni, ayifunwa umuntu. Mina ngimazi umnikazi wawo wayebhala usicabanga ngoba kwanaye akayithandi, akayiperform ngisho yocula kuphi. Sicela ufike usigudlulele wona mfana wami, sicela ufike usigudlulele wona ngesisuke laphana ngoba vele kuyafana, ihleli lapha ibophanisa uPete lapha phezulu, angiyakazeki kuyona. Thank you, sit down.